Tančni. Slovenska država o sebi misli, da je slab gospodar in da ne zna upravljati, da je nesposobna, skorumpirana in da ima lepljive prste. V resnici nas politični razred poziva, da jih odrešimo naloge, ki jim niso kos in da jim pomagamo, da odidejo. Velja razmisliti v to smer. V zadnjih dneh te komedije o prodaji Telekoma je država kazala svojo lepo dušo in trdila, da naj bo prodaja izvršena po strokovnih merilih in da nima nič s tem. Potem, ko je le za trenutek kazalo, da Telekom ne bo prodan, je lepa duša izginila v prvo luknjo in predsednik vlade je cel dan nagovarjal nadzornike, da naj storijo svojo dolžnost in se odločijo za prodajo. Ta hipokrizija, dvoličnost oblasti, ki sklepa, da ljudje ne vidimo te prozorne igre in aroganca, s katero je prepričana, da ne razumemo, zakaj gre, da ona bolje od ljudstva ve, kaj je zanj dobro.